Mwire bwakwa mulithiria wa Meru TV Jumatatu eku nitite na mbere boya iri tariki 15 mweri ni wa Disemba mwaka ni wa 2025 kakwache weni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Teri Mbabu na tukiambiriria nteto cietu za Beru Ndagi urane murungamiri wa mantu ya konogima kiri sub county ya Tharaka South na uretia kari kumenyera kana wika utheru kaiteneka kuri na mambura mwanya kulukiza Beru na ureti baraba kuthinja ndithia wita mabitha abagima nikenda bomba kuithima mbere kwina maremo maingi sana manyama mankima na bila bingi byo ndabirutagwa nyamburani nontu wa gutana kana aka mtu karume nontu buri werane bwa Kitharaka na bagi ntwere yetu nkoromba antu bathi gontu kora bathiete bari yage into boega arugi bara bakoruga bakaraitha bakoruga irio na njira ya utheru na bila biarara na heshima na giteo bikamenyerwa ugo bitari bitakubwa rukire bigategwa kenda antu batigawati mirimo iretagirite ta ya typhoid kwarwa na mirimo yengi irete yanagirwa apa na pale gukurukira mantu mairio abonde baina nyambura bego baina bantu ega antu bakuthamba njara na kwena sabuni na antu bagakisha bakuthamba njara na njira yagirite na bila bautumira thani ikombe ichiko na churia cha kuruga ikathambwa bwega na ikaomba kuane kwa mono ikombe na thani na ichiko bikaane kwa rutarani wa muji ora wena nyamburi bahakikishe kwena karutara kwanika into kwanika thani ichiko na ikombe kenda biumba kuma bathambia na sabuni na roiru ingi bikaane kwa ikenda antu baraba ete kubitumira batumira njira yagirite na ikombe bira biatumana na thani biayo kwethiranwa bikathambwa bwega na bikaane kwa mbere bitumirwa kairi ikenda tumba kurigire mirimo ira yomba uchumbura antu aga na arangi na nyambura na gitio na bura bunde nkoromba bwakara kuraga mburi bwakara kuraga ng'ombe bwakara kuraga nguku tafadhali na heshima na gitio itaga ndagitari ba veterinary bakaya bakathima nyamaira kenda tuhakikisha antu bakure nyama intheru itaina mirimo na itaina mantu ma kuthukia antu barabetu arui baraba kuya kuruga ibae bantu baina medical certificate itukonenkanira medical certificate bitini bwetu ituhakikishe baraba kuya kuruga na kuga into muchi ibae baina medical certificate na medical certificate ira itikarewe kire muntu twina obichi chetu chionde che public health kwina pay bill ira batikuleambia na ikathi kwa thirikari ya Tharaka County government kenda na ati thirikari yomba kuona mbia cia gutethia ananchi bayo na gwetethia yoyongwa vitali chetu iri open dispensaries ni ndugore kuma Jumatatu mwanka Jumanne Jumatatu mwanka Juma na hospitali cia health centers ni ndugore kuma Jumatatu mwanka Jumatatu na hospitali nene mono yetu ya Tharaka constituency ya Atlantic Imarimanti hospital iruguretwe 24/7 so muntu egwa genkano inda kana thinere kana riku na miakara muji akiugaga na etere one ari na ugie hospitali rere akube bwarema ayugithe hospitali nwengi bwarema akinya hospitali yetu ya Marimanti hospital ara thirikari etongorete muthomi njuki yekirete mandaktari monde na services cionde kenda ananchi batharaka batetheka na tuta na mbere na nteto cieto ikundi bili bya kisiasa ni bitharakanirete kanisani ya IPCA gakoromone ikundi kimwe ni kia tutam kira kiratongoretwe ni Gideon Kimathi roritangwe obisine ya Munini Rice na kingi kia one term kira kiratongoretwe ni wari wa waziri wa urimi Mithika Linturi na Karo Muriuki mwandikweto wa nteto Mutugi Okiambi na kulikithia siasa ni gwete mwangi kanisene ya IPCA gakorwo munene othimenti gati gatongere bakugwata mbaru murengo jo wantamba tongeretwo ni Mithika Linturi na Karo Muriuki ukurira giti kia mubungu wa othimenti na murengo jo atutamba tongeretwo ni Gideon Kimathi na Edwin Kiongozi bonde bakithima na kathari muno iguru ria kugwatana kwika Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki Angai mwana wetu mwana kakwe ndi kwira bogate mwana wenu kwira bogana bogate mwana wenu eni bibo kuja kwira mwana wenu kabo kwira no aija botije no wenu
ng'eng'i pesa Kithure Kindiki areaja are akuwe na atwekere mambo ya kitaifa ngurukia bara bange tukuretero Disemba eje bukadirikanu bwero uyu ironde nendete kuraga kana gakaije noraga twana tunthe ende mwishone Jesu wenda kuragwa kinyana arwo no tutumikira nariko isie yetu ni chierekana ga kiranga ketagwa Profesa Kithure Kindiki na turirikaneni bamitheka ibatura utwira na imbeteka yo bwatwira mweshimiwa thati twatura oringa kura kirima kigagithate kigokira barabara ikathigwa kungi nini tukarega kuoneka this time round ure otumite kirima iki at least tuoneka ni president Ruto and deputy president ende story ibo kuyotura ngakana kenu metheka ke ngona nto babo onde botura kuwera reka tari wenu baba kwere rwana metheka no wenu kuroki muntu areta gora mutono ina kendo ya mwekuru obe riwo garinga mpenara eteta kiwa buraina mwekuru na mutono no rede tiate ora ite kuringana na tongere bakwigika thirikari batongeretwo ni Gideon Kimathi bariuga thirikari nibwirite kwewa kanya kurita ngugi na kumigambithia kagita gakinya Kimathi akiuga gutikio rutero rwega na thirikari rumba kuguna mumiro nakio thirikari newe kanya ite ngugi iyo igita ria kinya babwe bugacoka buborie bwi thirikari ri ni ata wathithirie wenturi ni ata wathithirie no ndutomba kura thirikari thai within a here ikathithia wonders kukire andu bara bare ome thirikari ibae thirikari kanya bamikosoe neshima anto atukinyagia cha gwita na soprano angambi nyera twakara siasa ne cia cathedral cia kumena na gintura batu tombo karamianka mirongo tutona gitikia rais region hii inde twatara mathabu jetu twarekana na knowledge na ndi twetakire vwa wisdom nega kuonia uju Profesa Kithure Kindiki ari au batu twinde twakarandi nawe no tukindiki ate kwenda gitikia no thiment Bwana Yesu asifiwe akindikia kwenda gitikia no thiment bwe kitindiki ate kwenda gitikia MCA wariko kindiki ate kwenda nya gitikia ngavana wa mi na ugo runga maromba gitikia kuna story withirire ariko kuma witu support William Ruto na Kithure Kindiki no ntunore au no ntuno itotaka tukona 2032 tukarega mukumwigirwa ruritho no ka president wake Kimathi amwe na Bobo na uritie mwingi jukathurwo ni atongerea bagi siasa akiromba atongere kwiringira ndebe bongo na kurekana na siasa cia kuthumbia munini wa rais Profesa Kithure Kindiki asiasa baburingithia gituma no kuona babu turiaja uju baburingithia gituma nyandarika emwe Reverend Mbwithurire kau no ntoni nte thuritha imbwithe taumaja ngari ibombo jithira alba chionde ichi aba bare gintu ki na gwaja uju yoringithio gituma mene mutano nyako na mwaro nyako no ntubantu bariko te aja bukura ya 2027 baba bare abonde be na mirare runduni bacho wa mutano ngina bere anwa kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi Iwe sana mwaliki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi na nto baribotu na njira inkinyaniru na tueta na mbere na Nteto sietu atongori banduki mbide bore na musiasa Steve Kanyanya ndipo unanitie kurea kwa nirwa kono ntubo madina ya rumiritia akari interu sia bore ya wagi bokaria na madina yangi kadhumba nipo menelete bonene Gavana Omeru Mutuma nto edhingia na nto bobatianiria County na national bionde biagwatanire bira bionde biotheri aici ungi turareterwa aje uju etindainite nteto je tutamu aje ninyo amuri mbia kunira tutamu atiuga na ndicho araugaga murukomen ina bairiria abera security nijite kuja kutethia na arora nto bakura kwa ng'ombe ikiawa arafu kanyuo kau akithira second makauga ende okeria ni biara biere buge tutamu anta weto bakiura kwa bekuja impara batena roji kaba kura kwa narora imbading tichia ng'ombe eno tora tuge tutamu biara biuntu ithinke kwa gathogania bia bio kana tumenye bwa bio twitwi
ankuga atongeria bara twi nabo igitene riri ni antu bo theri buru anda ugonde na experience kuma iguru mwankare tukinyite thaa iji kirima MCA gutengo gitwiteri buru atongire beto baguriro bekiro meuko ngugi agu karaba kiuga two term no ndogwe benefit bakona kumania na atongeria bara nene baritene eji barabara bukuona njira eji urekari kuma Murinya othe we kwejaja uka connect na barabara eu ukaumira Kirua tekiniko na aria imaiga tupu batu tuteta na ngari naja kanisa chiongo tweta maguru gutenjera gutembi rendikiri wengwa kurumana na kwenda kureta vitisho barindi batu tutu na kura chio tonyithia atongeria itene na tukaringira atongeria kura bara tukwenda tuteringira atongeria kuringana na kira tukare mbeca rete ni tukare indi tuteburingira kura tamuga itete kuthira gutengo gitwiteri buru indi ja batu turi antu babethi 2027 ndebene tuketa ndebene na kura na tukaringira atongeria bara bakomba gwitira antu baburi ngugi antu bakirwa na ariwandi ngugi MCA wango tutimwona atuiga warietwa tutamenya no thurirwe tutamwona anturene tutamwona kire antu so katumwire ona au ari nendere okara nao twamusuka skuma karakara yange nguruki au kwigwa bwaga nontu kwinya iratu tutiomba gwikira na imaiga na batu tuthurene itwarite raintia kuringa kura twaye iriwa twariwo impara no te maendeleo tukuona kabisa batu zantu babethi itubangite otiumiria tutara tongeria baria bagatutethia baria bagatuthithiria barabara cietu tumbe gwikira iratu biria gwikira inzuki yetu tetumira na raba tukaraza batu tutina atongeria na kou atongeria betu keza kwithira ibu kwenda batu tweza butokia tutame ubukuga nanga buturitire ngugi tuone na ebuka bute twitira ngugi tukabuita twikire bara baga twitira ngugi iria batu tukwenda. Honorable Julius Miriti Kaimbo orani MC wa Mikinduria akiaria na metho ya nteto ya Meru TV na wite ati municipality ya Mikinduri niyo nene ya Meru na ikaguna bunene hakari batigania East Nkuluki. Kaimbo na akathite bunene ngavana Reverend Mutumanto Ithinge nonto bakumutetheria ukinyaniria municipality kucokia nkatho muno nonto bwa thirikari ya Meru County itongeretwe ni His Excellency Isaac Mutuma twethingia nonto bwa kutuchitheria process yetu ya municipality Mikinduri municipality kaita karaka kireito ikwari na pronouncement ya Mikinduri kwa town lakini ndenda kumira ndethire it was just a roadside assignment itari yego ikiro marata sine thirikari koguo ni ndaukiria assignment speed sana ndiranjiriria kuthia tia town ya Mikinduri na ndamekira ki mauku ya thirikari na yathiria ngui na ekuthiria ngui town ya Mikinduri ire kwanjiriria leu tu ndaracene ekena manarurotha na nto ya kinyambari araborithia loma kathima ekena lamieto ya kweteta Mikinduri wakinya kabaone okumira Rwale Secondary School wakilokera kwa Mr. Kathia wakilokera kwa Mr. Kiminya ya kinya kathima kamato egithania na thitirenge mwanka kwa ndio ndaracene kielo ya chokera kalokwe kwa ndio kwa DC ya chokaringe leu tu unio CBD ya Mikinduri town unio town center alafu ndeko nete ukava Mikinduri ward indetere na speed tena kenda mikava nkava Mikinduri ward yonde kenda tonene ya town ya municipality kuko nene ya town ya municipality kuma kire Mikinduri town ekava Mikinduri ward yonde tona kwena gitomi tourism muno twina waziri wetu wa mbia Madam Kathono tona temia kuthiriria rurie tutiramba ukava thangatha kou tukinenenya municipality yukinya yukava Mikinduri yonthe twetithia mwanka yo kinya kunate yothiria gachibine thangatha yonthe ward na tona itubati kwendelea still ukava area ya Kiocho ward nundu nio tukiyotia Kiocho ward na maua hii municipality ikethere island the center kou tukava Mikinduri ward thangatha ward na Kiocho ward kou municipality ya Mikinduri nio the largest municipality in Meru nundu kaita kara twara ko kamama
mama na ndingite kiboko agaita municipality yokwa aita area kwa gondi monusu andita nusu na woni kuthia ta municipality na ininya kwanjiria municipality wa Migindori ningi uri kenda mbikwa kiboko kya mama bokire ururu aita Migindori nusu ata arawembe jite gwana araikira thangata yonde na kioja yonde anu Migindori ambikira nusu na ni mungu nono mnene ntwethinge gukuma ke the first week lebo to beranto Migindori ntaro ya utheri ndikurura ntwethinge na barabange tomurura mwanka ukuma kiumia kembere na areo saina mbia ciria iteo na Migindori wondi yonde yakavwa municipality kouka mboibo ya mntu gavana kwithira ntu bwari nkorono kie ona ria toruya na mwekuru tumwinga kenda meru ibwa ntwethinge kima stepped in very fast na very efficiently na twamenya turona mbeca cia kuthiria municipality tha yenda kwenda kuripota nto Migindori municipality yetu 60 days cia thirire tweterete chata anytime in January or February kwa nkoroma murungu tuendelee na nthirira yemiru tuendelee na ngwataniro yeku na thirikari yeku no nto Migindori municipality baitete kuona advantage ya kwethira baina system iko work municipality yetu. Na tutana mbere na nteto cietu ekuru kuma sub county ya Garibatula isio mbunge kia Isiolo South ni bawiti ati miturire yo ni sensiti nyuma ya kuthondekwa kwa barabara ya kuma Isiolo wita kulamawe mwanka Mogandisho wita murandi jo barabara ya Horn of Africa ni yuretete kana ni juthondekete twanya twangu na kinya biashara irasio kiriti ekuru ntereu nabo wakiba barabara ya kuma Isiolo kulamae mwanka Mondogashe nere wakwa ni Horn of Africa neguneta bona nenge kuro kuma Garibatula Isiolo na nekera bakiaria ya kuro baba kuwa kambuni ene baguneta bona na njira yoba nenkera nguyo amona Mauritania ya kuro na SNGVMB. Kwa majina naitwa Mariam Huka, mimi ni one of the gender based violence champion in Garibatula. Nataka kuongea mambo ya economic empowerment. Since the project imeanza, sisi kama wamama tumefaidika sana. Wamama wengi wanauza mboga. Wamama wengi wako na hoteli. Sasa wafanyikazi wenye wametoka the whole country wako hapa Garibatula. Kabila yote 42 community yote wako hapa Garibatula. It's like Garibatula is a cosmopolitan for now kwa sababu ya hii project. Na kukuja kwa hii watu wametusaidia. Watu wanakula deni ya mboga ikifika mwisho mwezi wa mama sasa mwenye ameanza na pesa kidogo kama 5,000 10 saa hii mama akona over 100,000 in the account. Naitwa Habiba Ali. Hii project mimi nimeipenda sana. I have a shop na hiyo duka hiyo business kwa hii mradi imenisaidia sana na patanga profit sawa, alafu hata nimejenga nyumba ya rent. Sasa niko sawa mahali niko. Kwa hiyo group kuna siku nimepelekwa training hapo site, tukafanywa training na mambo ya gender based violence and FGM. Hiyo mambo nimerudi nikafunza watu wangu, nimepata mafunzo mengi na mimi ni mama ya wasichana wawili. Hawa wasichana wangu sitawakeketa kwa sababu nimepata mafunzo mengi. Na kirenjira ya kumenyera mbeso wamona kuonjorethia na kumenyera micheyo. Mama wana save, kwa hiyo biashara yao wanapata kwa sababu watu ni wengi, wanauza mboga tofauti, wanauza fruits. So wamama wamefaidika sana. Kuna wale hata wamejenga rent houses kwa hii project na kuna wale saa hii wanaishi hapa kwa main road inaitwa pubs, people affected by the project. Na kuna wamama ambayo wameachwa peke yao bila wazee na wamefaidika pia. Kwa hiyo group yangu tumefanya savings. Ile pesa ya mboga kidogo akinipea nusu naweka kwa mboga, alafu ile nyingine inaenda kwa sanduku. Na juzi tarehe 10 Wednesday tukafanya graduation with 300,000 na tulikuwa members 13 peke yake. Bakiaria tongeria bakambuni ye wakabarabara ye ne bakuwa ne bachumirete bonene kireo keria ntwaka wamona Mauritania na kuthithia mantu kathomba yara yagatetheria kire kurona gender based violence. The much positive effects we've seen also mainly on the women along the project road is that they've been hugely economically empowered.
First, there are people who've been empowered directly through the project and the people who've been empowered indirectly. The people who've been empowered directly through the project by getting jobs, they're able to get salaries every other month. We've seen even their assets. They've been able to develop assets. They've been able to grow their families. Most of the women, we've been biased and getting more women who are mostly female-headed households, and they reported positive remarks since they started working in the jobs. As Adao says, we are tasked to mitigate and prevent all incidents of GBV in the project. So today we have a football tournament between the Community FC and Project FC, engaging project workers who are male through the EMAP approach. The EMAP approach is engaging men through accountable practices, because quite often than not, we normally find that the male are usually more of the perpetrators of GBV incidents. So we are here as part of our continuous efforts to sensitize and create awareness to our male counterparts, sensitizing them and creating awareness for them to be accountable and to also assist in scaling down the GBV incidents. Reporter Mero TV kuma Isiolo Mbeta wa Mwende Walaiboni. Na riboti ya Mwendo Walaiboni ni etukira katanta kiri nteto sietu muthenya yorua rinkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Mero TV muthenya ngakondera kaita kathongi Mbeta wa Tiru Mbabu.